tem HSPDP PDF badru jongka Congress ke bahap hamau kenau constituency kila platform hadin babon na kinongilam bakmat jongki tiki party kila liben penyeso no shaka party NPP haka jingalang ke belalong haka negesngi balang halait kerhang ia kita kinongilam bakmat harangkat kinong kesyan lalai penpunyang buram hi dau National Vice President ke NPP ba Preston Tensong rangkat ke jinga don langjong o President ke NPP is khasils uba jiet kurba badru General Secretary ba Ibor Tensong nalo kinong ilam jong ko Women's Wing but NPYF haba kren ha gate gisingi ha ke jinga lang uba Preston ulai thu badang nungkong na ke NPP kila kro nungkong yau ba Martel Mukim banwan yakun na ka party ha ke ki election ka banwan Henry Shem Latre Satya laban kedua hang ni bagi parti kebala depan penbena yang kertong hamau kenro ki kentup ya ka PDF kebala penbena yu MLA ber menteri jongka sarkar jala ba bante dor lengdo nangta uba Remington pengrop ubania kun na UDP uba Martel N Mukim na ka HSPDP bad menta sa uba Kansing na ka NPP ngadawan kenang sini Aisyah tang presiden jong distrik secretary rengkat bad na kalian ke Women's Wing yang siya kelabiang di bakin pilihan. Dari ngasa nut nama naslowi kade konsorsium kelajong. Wan kamtam ki veteran sudah nih. Kijong Rai Presiden Sekretari Jogayut di Reuramba. Isama di Longkebi. Piawan ya kebanjuan siaga parti NPP. Dia kembali siajarmu babi pelajor kenang mentagasngi banyadon na nepor badru lap dep ban pediang sumahai pi ngarup masbut ban syu ya kaju mentangi long kawe hapo ayi kasem jo ka parti NPP kawe ke ba ngasukwa ban yathu ya pi kinong kersyan ratba jongka parti HSPDP Perosapa ni na parti piong UCM mga ngisdang nisya banyalu yai bakmar namar bau bakmar ularen mentala laite laisi de lebih pek baha haka politik sampai po megala kini ki veteran dan kini ki ramba siapa yang tak terdiri banjo sesiten nata yang tak jata pikir mau kum jong baket long kum no kijong SC marak kijong uma arsi lalu uma jondeng pormen uma rowel do kita de kilidar ki pamnadu munslah haka bakadu kijok biar dengan itu tuak ya pi namar bangang sung i sujan mai kamang kurau bat ya bahe maru nga i nya jamba dalade nga kren ko bahe balai punya join lang no bat nga kan pat ong ni ngong balai punya join lang no bat nga bangin penkelangi siapa pinjom thai pinyok biang ke jinjok kerana kali hidup melalui keren su. Jadi kerana kali sungi sepuluh minit rumkut. Nak hidup minot tu lek nak syait. Kebaar nang tangi selok menepi ya leaders. Kan no proses dia show mat leaders. Habang keren dia kata kalau ngingi keren kalau kumno bandang krok biang ini. Ki leaders jom ingat itu tinggi kendo. Kelali kenduk kasli tedot intre te haba intre haka bakadu ngiong ile tumno te ka bakadu nanga kro igni giro randa namar sanu chisai gani ka mokore usersi ba menta ka kenti lade kapor bangin ya sarhi nakathan nakadong na jong nai simply asuk na namar lathat kani ka titli ana so ko bang sutana
Nabar ba utray tik katung kabanyong. Teka de kata. Hakata kanong rim ngan yatu yapi mapikir ramba. Kinong yalam ratba jong ibahe ma nam ong su HSP. Piwan banjon ban ngim taksi. Balai kumaong gini ramba mene kalong ba pikwa ban yoi ya kacingkela hawar jar arkulai. Dengaruk na kalian jonga mene na keren baru CM yaitu bangin pediang sengobang an lech salatrom ban pediang sengobang yakin yalam na kalian jong ke HSBP na kalian jong ke PDF uskret trisnong jang kelakrom ngongan lech na kapdapat pediang burom yaki usia bohong ai kuble yaki is ngomuk yaki jing jojo pi bat kentei bat siman bat ngingai sket bahkan don ke jing doa how araja arulai kebentak apa ngakuak ban pentip ru ya pi kum kidkhot jom ke NPP ndai syuk de koi hang ning ladon khot jom ke NPP kan mau haka arpon riu tarik ngin yami pai ba borok ladon sangut chiing sobaya milut kan don ka meeting pai ba UCM bat ngangin hier biang hang thea joksha ban pediang pada saya bahkan sing bat ngin declare sundon ya tiket pikwa ne kata Pikwa hok na siya kwa malumalan. Te si Pau Siteng ka meeting kan sedang hantai po Jongsha kamadan Yuba maupun Hamadan maupun segoba banyak poi po si Pau Siteng namate mangi kiban pediang badai gitu. De mangi kiban pediang itu. Nengkong mangi na yeng poi hang tu da beji sirem dan tanah kalian jom kiru keseawan bat nga kermen skem hakatu kesni kate kamadan kan dak mam bat hakate kesni kipait ba mau kerleu konsensi kin yo ilepa ya kajing kermen joka arjara pula kata ka bangwa benong itu Tinakaraw to ini treasure hem batru ngin daduai ngin perkentang yala di ay siunombo unong tao ba unyalam ya ka parti NPP kumba pilay keren kiri orang ba kat panang kawang mau kat tanang reben badu prestun gakli kadang ikena Bro sekatang lo memilih ajar lain juga ngamjo i benar bekeren be. Mentah usnen sansden lungasya keren mitu tahu su. Tambakat banang keren kadang penpro kejebil. Kadang prestat. Gimde ban sikore. Kabama kalong ni. Ya kibriu ke bab sakren. Ya kibriu ke bab sakren ni saya ngomno. Imroem yap roem kriat roem kruj roem te kubi kita jadi beliau ki ong ki beliau ki bahasun te nak kata tahu ong yepi ngide ban sirhem ki isu ki bangi sim na kaliang joka NPP lengba kesorkar MDA kabangi yalam mangi kiba parok kiwipat ki parti ha kejela jami san posnen duna ndot bandur ansip